Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kalau yang berman, bangin kemen nak bertaba, dalam dep jeng sulit hang membeti haman lagi lat, itu ngedap ke diskusi. Dalam jeng yang kuat bangin nang tiap sulit membeti dengan pau bendel. Kaseng New Trap National Youth Front ni ke HNYM kala lap bagi trokit duyong bat ki bakit motion ki bawan na ki benta ba per jong jela kila yang lanter nadu maulai nong kuarter ter hadu rendang brio ke HNYM kala ong ba ki bor penia distrik kila penmi ya hukum ba on sya ki trok ki bakit palat ya ka arpauton ban ya ling ba ka jingking damsan kemudian hawa yam Henry la antat bagi ni kitrok kikit hadu kumbasau pau lani san pauton ka HNYM kala mudoi da ka ejahar persya kini kitrok hamaulai police station. Mana mesti apor pra beji pra steng untuk na kalian yang besar ngacen OM kat na kalian kit yang kamulai skill gila ajing tip ba kedan ketu kat negi truk ibadah di pau teli giwan yat nang ni nako surok ba national highway yang selong hi ting lalap la sedang dan serajing jeng kali na kada jingdan ni truk digong bawan yat ni kat ka overload begitu ya kalau ke pos na kalian ke district administration kalau pun kena apa pelat ya arko metric ton di damsya pun keras na dikindam kata minta pat ini kajingkit gini ke pelat punya ke santuton tu kani ka wara ka jingma ya beri basa serum ya kedam bat tungjo hiru ya ginong senong dengan sorselong barak oi na marla ka toa ni inam yo su ya kalaj inam yo su bentre gini kam bede mesin tungjo lah gilan di sosial media internet baru nomor itu aja nih kata. Begini kita jingsim kabu jenggirim simet di haspa bakwan mentoy simet dalam kancu yang ayap ke im jeng kejat beriyo. Kena kalian keseng hingga aku beli OC jeng kemulai police station balak kloy ban sim ke jengkit kli hadian bengila ya information siki bang habat begini truk bekit biar. Kena kalian jengiri ilong balastet hingga aku beli iru bat ngikenturu ya ke transport department tunjuk ya ke district administration bakin bu ya UMBI hapo ini kijaka kum hapo mindam bakin kami nak yang jingyat yang kini truk illegal dibayar overload ya ke ba ke district administration kelap pensyai ba pelat aputon nginom syak bangkit pelat dekat bagini nak ada jungkan toy jungki simet kim khan ya yap ke im jungpat ba kena kalian keseng hi ang sim ga senjam ba yang kini baru khot na du ki truk ki try jong ki truk ki driver ba in file da ka FIR se po mulai police station but the police station ni kan sim yang jingit kli but kibor ga an ba dipet ya kan ni ka jingle palat jong ki jadi dan ka jingit kli dan kalian keseng du innom som klik ti but inang yai budin ni ka jingle bian jong ni beriu ki ba khan to simat lada ni kepat ya transport department lada police department lada kamla banbu ini beri di hero nagal yang tukasang action wayam ka kloy banbu membar ban pelang banirap iki namunta ni kajing ban dalam ni kajing ma kalau wi banwan bangin kemen nak bentaba dalam dep jeng sulit hang membeti haman lagi lat atu ngedap ke diskusi dalam jeng yang kuat bangin nang tiet su membeti dengan pau bendel
Di nangaliang sengi superpat ya ke district administration ba tadi benbu UMBI ti lang mulu boro 24 hours di bendan po ti Jakarta. Bu hadam lum ni lay po unsur pi lum ni